میانو عزیزو کائنات نبی تاجدار فرماون بوجو فرمان و ان فی الجنت غرفن دپن جنتس مز کی مکان تم جنتس مز کی بلڈنگ تم یرا ظاہرها من باطنها و باطنها من ظاہرها فرمان یہ نبیر وچ انسان تمن محلن نبیر یس اندرم نظر نبیر گچس اندرم نظر فرماون اندرم گچس نبر یل وچ تو اندرم گچس نظر اندر یل وچ تو نبرم گچس یعنی شیشو محلات آشن آنس کائنات کی نبی یم نورانی محلات کمن خطر آشن یم کمن مومنن خطر آشن بوزو میانی جوانا دپن تمن جوانن خطر یمن مز ترے چیز آشن کس چیز اعدہ اللہ لمن اطعم الطعام دپن یم شیشو محلات آشن تمن لکن خطر یمن مز ترے چیز آشن کائنات کی نبی کس کس دپن گوڈنیک چیز اطعم الطعام یس غریبن تو بچھتن آش بت کھیاوناون شاباش یس غریبن تو بچھتن کیا آش کھیاوناون یس غریبن ہند یاوری آش کرن یس یتیمن کلس پہ تھاون وول آش یس بچھتن بت پھول آش کھیاوناون کس گئی بڑی ونیو کس گئی دویم چیز میانو جوانو یس چیز اس آج ترامت چھو یم سید محبت چھو بڑھن مگر ہمارے اندر نہیں پایا جاتا فرمان و افش السلام دویم چیز گئی سو تمس انسان سے خاطر شو جنتی محل یس زن زیادہ کھوت زیادہ مسلمانن سلام آش کرن یس زیادہ کھوت زیادہ مسلمانن کیا آش کرن میانی عزیزو مگر سون وطیر کیا یلیش وڑکان نفر سمکن اش نظر پیون مگر جان بوجھ کے کل تھاون تو تان یکن یوتان یہ اش قریب شو تاکہ یور گژھن پین سلام کریں گۄڈٕ چھِ نظر پیون یتھی وۄنۍ باسان چھُ یُکنتھٕے پکان پتہٕ چھُ ٲکھتٕے تھاوان یکن تو تان کل یہ چھِ آسان پایی یہ چھُ یکن پکان یہے گوٚو مسلمان یہے چھا اسلام ونان کائناتُک نبی اوس یورے لکٹٮ۪ن بچن تہِ سلام اکہِ ساتہٕ بیٹھو صدیق اکبر مسجد نبی کِس ژِنِس پٔتۍ کِنۍ کھٔٹِتھ دپن آج دم نے نبی تاجدارس برونٹ سلام کرنے توٹ نبی چھن وری دیوان یہ اوڑے کران اس سلام آج بہم مسجد نبی کس چنس پت کن آج کر بہ یوڑے سلام یتھی نبی تاجدار اوتس وات صدیق اکبرس اوس کرنے سلام نبی پاکن اس یوڑے کورمت السلام علیہ عرض کرن ٹاٹھ نبی کن سات دیو اس تہ ور اس آسو سلام میانو جوانو یہ ایک ایسی چیز ہے یہ سو چیز نبی کائناتو فرمو اگر یسن چھو پانوی گس مسلمانن محبت گژھن تیل کریو سلام سلام کریو ام سو محبت بڑھان اس کیس دورے اس کیس گو حسد تو بغض پید یہ سلام ترو اس سلام میں اگر سکولن وکولن میں چلن تب چلن یہ گڈ مارننگ چھا ٹھیک گڈ آفٹرنون وغیرہ وغیرہ مگر سلام مشرو اس نبی پاکو فرمایا یہ چھو سو ٹانک ام سید بڑھو پانوئی محبت مسلمان بڑھن پانوئی ام سید رلن مسلمانن ہند دل عرض کرن ٹاٹ نبی کن ساتھ دیو یورتی ور شاباش کن ساتھ دیو کائنات نبی تاجدار اس کیا فرد اے صدیق سلام کریں چھ عبادت سلام کریں چھ فضیلت سبب ثوابک اخ سبب اور بچس ایز اے نبی بچس یسن گوڑ یہ ثواب حاصل اللہ اکبر حالانکہ ان کو ضرورت نہیں تھی مگر دبن نبی اشد چھس بھی یسن گوڑ ثوابس مس پہل کریں میانو جوانو کیا فرمان کائناتک نبی فرمان جنتن مز تم شیشو گمزک مال یم چھ تمن خاطر یمن مز کس چیز آشن نمبر اکھ یس یہ مشتی گو اوے چھنس واز روزن یاد کی نیبر وہیں پرسنو اہن حظ واضح پڑھن اصل کیا پڑھن وہ پہیشن یہ باش میں کریو مہربانی خطر کی انسان چھ مولوی صاحب چھ محنت کرت حدیث ژور کرن تیار تاکہ بہ ونہا یمن یہ تھو یاد کم سے کم عربی پہ روزو نا یاد سہ مے پتہ تو کشر پہ تھی یاد چھا ٹھیک کن یہ ضروری تھاون یاد نت کیا مقصد چھ محفلن ہند آسان فرمان گۄڈنیُک انسان سو من اطعم الطعام یس زن غریبن بچھتن بت آس کھیاوناون کشر پہ غریبن ہند مددگار آس بت کھیاناونک مطلب گو نا کہ ژے نیوتھس بت پلیٹا نا غریبس تل ٹینچ ضرورت یہ دتس امس کوٗر نکھ والن امس گژھِ مدد یہ سورے بت کھان ان تھی دپو صرف بت دتس ہندوین ڈالر دتس افتیارن بیٚیہِ دتس کھزر پانٛژھ تو ووت نکھ نہ یہ غریب بچار امس ہیٚکہِ کورِ رنگ تہ کانٛہہ پریشانی ٲسِتھ امس ہیٚکہِ دادِ رنگ تہ کانٛہہ پریشانی ٲسِتھ امس چھُ ہر طریقہٕ مدد یہے چھُ مقصد دویم چیز فرمان من افش السلام دویم خصلت گژھس یہ آسٕنۍ یہ گژھِ سلام عام کرن
یُس یہِ مُسلمان سمکھٮ۪س تہٕ السلام علیکم، لۄکُٹ سمکھٮ۪س تہٕ السلام علیکم، بوٚڑ سمکھٮ۪س تہٕ السلام، یہِ گژھِ سلام عام کرُن. اوے فرمو نبی پاک اگر ایسے دۄہس 3 لٹہِ تہِ سمکھِو تۄہہِ اکُے نفر 3 لٹہِ کٔرۍہوس سلام. شاباش 3 لٹہِ کٔرۍہوس. کٔژ چیٖز گٔے؟ اللہ اکبر. میانیو عزیزو اس لیے چھُ ہمیشہ بہٕ کیٛاہ چھُس تۄہہِ وَنان، انسان یوٚتانۍ نہٕ کُنہِ چیٖزس پٮ۪ٹھ مُداومت کرِ توٚتانۍ ہیٚکہِ نہٕ سُہ شیطان سٕنٛدِ شرٕ نِش محفوٗظ روٗزِتھ. ہر کانٛہہ چیٖز عبادت کٔرِو، 5 وقت نٮ۪ماز پٔرِو، وۄنۍ پٔرِو امہِ پتہٕ تہِ. کتھ چھا سمجھ یِوان؟ اگر درود خٲنی کرو یتھ رٮ۪تس زیادٕ امہِ پتہٕ تہِ کٔرِو. اگر کلماتن ہٕنٛز کثرت کرو امہِ پتہٕ تہِ کٔرِو. یِتھ کٲٹھۍ چھُ عادت بنان. شاباش. کیٛاہ چھُ بنان؟ عادت چھُ بنان. اس لیے میانیو عزیزو کوٗشش گژھِ یِہے کرٕنۍ ہمیشہ ہر وِزِ رٲضۍ کرُن ذاتِ پاکہِ حضرتی. کٔژ انسان گٔے وۄنۍ؟ اکھ گوٚو سُہ یُس غریٖبن کیٛاہ کھیٛانایہِ، یُس غریٖبن امداد کرِ. دوٚیِم گوٚو سُہ یُس سلام عام، اور ترٛیٚیِم کُس گوٚو؟ ترٛیٚیِم گوٚو مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت کرن. کٔژ چیٖز گٔے؟ فرمو یِم ہسا چھِ تِم 3 انسان، یِم ہسا چھِ تِم 3 خصلت ییٚمِس انسانس منٛز آسن. فرمان یِم زن جنتی محلات خۄداین بنٲومٕتۍ چھُ. نیبرِم چھُ أنٛدرِم سایڈ نظرِ گژھان، أنٛدرٕ چھُ نیبرِم سایڈ نظرِ گژھان. فرمان یِم چھِ یِمنٕے 3 انسانن ہٕنٛدِ خٲطرٕ. یُس سلام عام آسہِ کران، غریٖبن کھیٛاوناوان چاوناوان، بیٚیہِ آسہِ مٲلِس ماجہِ ہٕنٛز خدمت. اللہ اکبر.